पर्यटन मंत्री रोहन खवटेचे हाजरेत लोकसभा खासदार आणि आयुष मंत्री श्रीपाद नाईकाचे हस्तुके कोलवा स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवलाचे उक्तावण झाले। पर्यटन मळाक चालना दिवपाचे यत्न सरकार करत आसा, रोहन खवटेन सांगले। सोहळ्याक हेर मंत्री, आमदार, सरपंच, पंच वांगडी हजर आसले। आज या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाक खूप उमेद जाता। कितल्या वर्सांनी स्पिरिट ऑफ गोवा हो वेगळ्या नावान जरी असले तरी हो कार्यक्रम खूप वर्ष पयलीं चालू आशिल्लो, मदीं मातसो गॅप पडलो, आज तो परत सुरू जाता आणि ताजे सगळे क्रेडिट हे बाब टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खवटेक आसा। हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताजे मनापासून अभिनंदन करता। स्पिरिट ऑफ गोवा निश्चितपणे सगळ्या क्षेत्रांनी प्रत्येक गोंयकारांक हे स्पिरिट भरिल्लें आसा। म्हाका दिसता पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टुरिझम इट्स क्वायट अ इम्पॉर्टंट डे एंड सिग्निफिकंट डे फॉर अस एज वी कम टू द साउथ विथ द फेस्टिवल ऑफ स्पिरिट्स which is being celebrated here. Lot has been spoken and there was a demand that we need a festival in the south. When we talked about the spirit of Goa festival and Bab Wenzi Ailo, you all are not doing everything in the south. Bab Digambar Kamat, Bab Alex Shiker, Bab Reginald, सगळे आमचे एवढ्यातले सालशीचे आमदार एकूच आशिल्ले की यू आर क्रिएटिंग अ डिस्पॅरिटी काय म्हणून गोंय आमी एकूच नॉर्थ आणि साउथ आमी म्हणीत, बट एज द ब्रिज कनेक्ट्स इट इज इम्पॉर्टंट आमी सगळे गोंयकार। This event is happening after a very long time in Salset, and I would like to thank the Chief Minister who couldn't make it here today, and the credit of all this organizing this event would go to one single person, is our Honorable Tourism Minister Sri Rohan Khawte, and I would want every one of you to give him a big hand for bringing this event out down here in South, in Salset, and to make it a memorable one. Friends, these 3 days of impact, food, local drinks, ento reviving the culture and keeping up to the momentum as the heat is growing. I would love and want to welcome all the people of Salset to come in large numbers and to be part of this Spirit of Goa 2023 and to make this event an annual one. GOA365 खातीर रमेश नायकराव, श्वेता गावकार आणि निखिल जल्मी।